Ganagi Chisi Lunche Wang Yi, Nilam Tize Nisangani Payudu Joyo Batini, Ganashung la Jungle Machebe To, Tare Payudu Chenga Ganashung Tawashik Yimba, Payugi Shungsap Suba, Burumba Vijay Karna la Kitejonangchung. This time Nepal actually didn't invite him, but Chinese foreign minister, Chinese government sent him to Kathmandu. Burumba Vijay Karna lani, Tungwe Denmark ki Shungsap Nanyu Duvata, Hongi Mutu Sungtun. During MCC ratification in Nepalese parliament, China has taken a very unwarranted effort to block it. Wang Yi Payudu Yongube Gyugen Kaji Yore, Tangbutini, Amerike Nidong Shilo Zube, Chungyu Kanye Kala, Dongren Cheche Zube, Soba MCC Gu, Payula Agosaya Ngabya Rokyo Nawate, Payu Chuzone Ngulen Na Yobate, Teichedu Yimbatan, Nini. Nilam Jana Shungi, Payu Sanzam Saku Kaji Lubudu Zensung, Cheyopa Te, Payu Shungman Yinla, Podu Chimpusu Che Dejo Nangchung, Anada Payu wa Yuji Lamjigile Shi To, Kenge Shakte Taba Longa Kuki Yuegang, Payu na, Tende Leshi Mwesu Taba Gonzu Nantu Mebamase, Tele Dote Amerike Nilam, Chidanyibe Danjudu, Payu la Ago Sayangabia Rokyo Na Yobate, Payu Chezone Ngulen Na Yobateni, Amerike Nidong Shilo Sanzu Chebe, Chungyu Kanye Kala Donen Che, Nyamne Gitsoba MCC Gu Payuda Lendu Dewa Tamsap Dongyu Yimbe Chashiredu, Yan Buramba Vijay Karna Laki, Tare Wang Yi Payudu Jode, Zo Cheshu de Guji Lamji Leshiti Yin, Wengan Payushune Te Ngulen Chegi Mare, Jumzeni, Leshiti, Kempabni, Geji Mangui Tepsatang, Yaga Sole Toa Yuje Dejon Angchu. So the interest rate and the terms and conditions of the BRI is much higher than that we are getting money from the World Bank, ADB, IMF, IDA, and India. Yang Tinguchilo Nidong Chupshilo Yanagi Chisi Lunche Wang Yi Payula Koyu Cheka, Perdan Payu Warki, Songje da Yuko Troncham, Dishins Lamchen Ka, Sagya Sogi To, Tudu Chedula, Tendi Korkyo Tishin, Tize Nisana Nisabdumpa Nita Sumring Induk, Tade Yanashuni, Payunangi Masho Sokota, Mixegi Deoyo Batang, Labadu Tingu Vedu Cup, Yanashungi, Payu Masho Sopa Shunzing, Sopar Leper, Rawachimbo Gavyuji, Payugi Chisi Lunchen Subakusha Pradiblaki. Nepal is a developing country. It requires broader international support in its drive to the development. Payushungla Aridan Yana Yakabni Rokyo Goju Kechenbu Yinla, Tenyi Lesa Kechenju Damgameba Zo, Payuna, Zukungi Leshita, Yatungi Lamla Gyuti, Kegan Chimbu Yimbata, Yanagi Guji Lamjing, Polungi Ni Tabushikla Wenzin Shapate, Cholungi Samsu Tabu Yimba, Dejonangchung, Kusha Pradiblani, Payushungi, Masho Tope, Silun, Opikoli Kapsu, Chisi Lunche, Nambamase, Tandecha, Payu Masho Tope, Uguin, Yankusha Pradiblaki. In the humanitarian basis, we are coming and we are giving the protection to more than 20,000 Tibetan refugees over 60-70 years. Payuna Yanagi Guji Lamchi Latene, Pimitu Nedan la Gua Dogumin Basungshin, Payushungi Mutu, Pimikabjo, so Payushungi Langchota, Yabgo Chamu Yimba Dejonangso, Arin Wang Yi Payuna Kyokab, Namguita, Mami Demjo Nam Megan, Sanyu Mangtaji, Piminedu Lekun Kala Tasum Na Yeba, Payu Chunjo Sane Gunzin, Sibri Loben Rimbuchengi Dejonangchu, Yan Remission the Shivena, America, Trezo Timikajik, Payu Pepchar Dukjin, Payuni, Pimitunja Mambushik, Pune Trejo. To Yonka, Poma Nene Shuyuki, Yutu Kechishi Chayokan, Yana Shungi, Nishu Wo, Payu Shungi, Pumi Mambo Shiki, Ganala, Titu Chebe, Nitu Chungula, Chilonito, Yellow, such a Shigu Chemu Je, Payuna, Nidu Chagan, Pemiso, Payu Shungi, Tamda Cheche, Tang Yubare, Sugar Daramsala and Asia around Lundi Kangi Sago by Yishi, Dawadang, Palang Shode Batinzi, Tuyine.